Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba siporo cyane cyane wowe ubana natwe 5 kuri 5 nk'ibisanzwe rero ino channel yacu tugezaho amakuru atandukanye, amakuru agendanye na siporo. Umunsi w'ejo rero equipe ya Chelsea yakinaga na equipe ya Brighton, no mukino equipe ya Brighton yabashije kuba itsindamo equipe ya Chelsea ibitego 3-0 ku mukino n'ubundi waherukaga equipe n'ubundi yabashije gutsinda Chelsea ibitego 2-1. Umukino rero waje kuza kuba urangira n'ubundi equipe ya Brighton ku kibuga cyayo ibashije kubitsinda Chelsea none ibitego 3-0. Abafana ba Brighton baririmbaga bati Chelsea rwose niwe wacu icyazana ngo tujye tubasha kuba dukina buri cyumweru. Match rero yaje kuza kuba irangira gutyo equipe ya Chelsea ibashije gutsindwa, bisobanuye ko umukino uri buze kuza kuba uyu munsi uza equipe ya Manchester City iri buze kuza kuba ikinamo na equipe ya Newcastle United. No mukino uri buze kuza kuba usobanuye ibintu byinshi cyane kubera yuko equipe ya Manchester City niramuka itsinze no mukino iraba ifite icyizere gisesuye ko iri buhitijya imbere ya Chelsea, no kuvuga ngo irahitijya muri Big Four, ibe ifite amahirwe yo kuba izabasha kuba yakina imikino yo ku mugabane w'Uburayi umwaka utaha ni Champions League. Ni mu gihe equipe ya Newcastle nayo iramutse itsinze umukino wayo nayo byaza kuza kuba bigendekera, bityo ni ama equipe yombi akurikirana. Equipe ya Manchester City iri ku mwanya wa 5 mu gihe equipe ya Newcastle United iri ku mwanya wa 6, bikaba binganya amanota ndetse bikanganya n'umubare w'ibitego bimaze gutsinda cyase bisigamye. Ni ama equipe yombi rero afite ba rutahizamu ubona ko bafite rwose kureba inshundura byo ku rwego rwo hejuru. N'uwitwa Haaland amaze gutsinda ibitego 19 kugeza uyu isaha, akaba afitemo assist 2 amaze gutanga zavemo ibitego. Ni mu gihe uwitwa Isaac afite ibitego 17 akaba afitemo nawe assist zigera muri 2 mu mikino 22, mu gihe Haaland amaze gukinamo imikino 24 yose uko yakabaye. Hanyuma turebye aya ma equipe yombi inshuro aheruka guhura, equipe ya Manchester City yabashije kubatsinda imikino 25 mu gihe equipe ya Newcastle yabashije kubitsinda imikino 3, bashobora kuba banganya imikino 4. Amikino rero 5 iheruka ama equipe yombi aheruka kuba akina, equipe ya Manchester City yakinye na equipe ya Chelsea iza kuza kwitsinda ibitego 3-1. Irongera iza kuza gukina undi mukino nawo yakinnye itsindamo ibitego 3-1, iza kuza none kuza kujya kwa Arsenal itsinda ibitego 5-0 ku gitego kimwe. Iza kuza kongera gukina undi mukino ibasha nawo kuba yawutsinda na itsinda ibitego 2 ku gitego kimwe. Rero shock yaherukaga ni umukino wabahuje n'equipe ya Real Madrid. Equipe ya Real Madrid yaje kuza kuba ibatsinda ibitego 3-2. Hanyuma rero equipe ya Newcastle iheruka kuba ikina na Bournemouth iza kuza kuba itsinda ibitego 4 ku gitego kimwe. Ni umukino wavugishije abantu benshi amangambure. Hanyuma iza kuza kuba ikina na Southampton iza kuza kuba itsinda ibitego 3 ku gitego kimwe. Hanyuma iza kujya kwa Fulham naho yabaye itakaza naho itsindwa ibitego 2 ku gitego kimwe. Kwa Arsenal yitwaye neza umukino uheruka gukina muri FA Cup ndibaza ibatsinda ibitego 2-0 bwa Arsenal. Hanyuma umukino wundi wakurikiyeho ni umukino iheruka gukinamo na Birmingham City itsinda ibitego 3-2. Hanyuma rero turebye abakinnyi bashobora kuba babanza mu kibuga kuri no ma equipe yombi, equipe ya Manchester City ishobora kuza kuba ibanzamo Haaland, hanyuma ku 10 kaza kuza kuba ibanzamo Marmoush cyangwa se Kevin De Bruyne hatagize igihinduka, ariko Marmoush ubona yuko ari we umutoza arimo asa nkaho aprefera cyane. Hanyuma uwitwa Savinho akaza kuza kuba aca ku rundi ruhande, hanyuma Foden ku rundi ruhande mo hagati akaza kuza kuba akinishamo Kovacic ndetse na Silva. Ni mu gihe kuri 2 Nunez ashobora kuza kuba aca kuri ruhande atagize igihinduka. Stones na Ake bakaza kuza kuba bari mu mutima wa defense, mu gihe uwitwa Gvardiol nawe aza kuza kuba aca ku ruhande rw'ibumoso. Hanyuma uwitwa Ederson akaza kuza kuba ari mu kibuga nawe akina mu izamu. Ni mu gihe equipe ya Newcastle iza kuza kuba yatakisha Isaac, hanyuma ku ruhande rwo kuri 11 kaza kuza kuba hacaho uwitwa Muffin, hanyuma Gordon agaca ku rundi ruhande, Willock akazamo hagati, Tonali hagati, Gimares nawe akaza kuza kuba ahaboneka nta gihindutse.
hanyuma uwitwa Har nyuma yo kuva muri ekipe ya Chelsea akayerekeza muri ekipe ya Newcastle, ubona ko agenda yitwara neza cyane, nawe araza kuza kuba akibanzamo. Hanyuma Ban mu mutima wa defense, Shell nawe aho ngaho, Trippier aho ngaho, n'umuzamu wabo nawe nta gihindutse, nawe araza kuza kuba abanza mu kibuga. Hanyuma ku bigendanye rero n'ibigendanye n'imvune ziri muri ano ma ekipe, uwitwa Jack Grealish afite ikibazo cy'imvune, ntabwo ashobora kuba aza kuza gukina umukino, cyangwa se biramutse bikunze, gusa ntabwo ntegeze ko Pep ashobora kuba yakora ikosa ryo kuba yamushyira mu kibuga mu gihe umukino uheruka yagaragaje yuko afite ibibazo by'imvune. Hanyuma uwitwa Oscar Bob nawe afite ikibazo cy'imvune, ntabwo ahari, ashobora kugaruka muri kuno kwezi kwa kabiri, mu gihe uwitwa Manuel Akanji nawe ashobora kuza mu kwezi kwa gatatu. Hanyuma Rodri rero nk'ibisanzwe we bimaze kumenyerwa yuko ntawe uhari, gusa ashobora kuba azagaruka mu wenda ekipe ya Manchester City iramutse igize amahirwe yo kuba yakomeza muri Champions League mu mikino ya nyuma. Uyu mukinnyi dushobora kuba tumubona cyane yuko yamaze no kongerwa ku rutonde rw'abakinnyi bashobora kuba bazakina muri iyo mikino. Hanyuma muri ekipe ya Newcastle uwitwa Joelinton ntawe uhari, nawe afite ibibazo by'imvune, ashobora kugaruka mu kwezi kwa gatatu. Uwitwa Jamal nawe nuko nguko afite ikibazo cy'imvune, azagaruka mu kwezi kwa gatatu. Javier Banes nawe azaza mu mpera za kuno kwezi kwa kabiri. Muri rusange rero nuko nguko ama ekipe yacu ahagaze, nuko nguko bigiye bihagaze, no kuza kuba dutegereza umukino uze kuza kuba ubahuza, se biraza kuza kuba bigenda bite. Ekipe ya Manchester City iraza kuza kubitsinda izamuke, cyangwa iraza kuza kuba iharira Newcastle iba ariyo yizamukira, ariko no kuza kuba dutegereza ifirimbi hanyuma tukamenya ngo biraza kuza kuba birangira bite.